Kato tara noa ki te ki pā ani ko te gratin e kuto mahani furipe ki te foi putete a te paparangi lau whenei e ihi e lele ianga pe ia he kua sivi pe a maa. Ka i eton tahi whaahinga whai e keheange e ka tō mamata mai ana i ki hona whaahinga whai whai taki atu e te whae ani ko te retate a ki lewa i te mangisi a tātou ko te uwhi au i atu e keheange lai e tona kanolelei ko tō mamata mai. Ka ko te ki kukarewa ani e tō teo wanga ki ai whetu, ko te ki gratin dauphinois e tona hingoa whakawharani, e whai tu maua ki e te putete e te kaupaparangi ka nene tō whai aki e te ki gratin ani, aki e te uwhi a tātou. Ko te whakamoho mua i a te uwhi, whakamoho, pe a ke hifiriki pe ko he jambon, pe ko te lardon, e whai aki i a te gratin dauphinois. E iai tana tahi ko ngai aonga ki ai, a lewa pe a tau ki te ngutu umu, ko i ani ai te kuro ani, e hingoa ko te ona bechamel. E whiara pe i a tau i a whakaaonga a te a i a te creme ani, ko te foi creme fresh. Ka ko nafkia asi mai to ia potu e ia ko te bechamel, mula mahino lewe fuki ki te aruanga o te ki kuka aia, pa ko te aia whaahinga konga, e aunga lewe fuki ki te teo te ki konga aia, ai kena tā ofi lewe fuki e te gratin. Te gratin. Io, ko te whahinga te i o te bechamel, ae fuki e au whai, ko te potilo, ko te huapipi ani, te huapipi na e huhua, pea mo tona umea whakamangoni ko te onioni, ko te lai, pea mo te erbe furi, whakasote te onioni i te potilo, i te awhi, pea osi pea aru ki ai tona umea whakamangoni furi, aru atu ki ai mo te huapipi ani lai. Pea whakamuri lewa, ia te ki moi wharena, e ke ai mo o nā whakamamatoru o te bechamel. Pea ea whakalongo atu le vau ki te teo i te tāki pā. Te tāpā, ko ia pe e ia whetu. E more ngaro ai pe whuki, ia te ki moi masima. E mahini mai whuki ki au tere, e ke tau whakahaere ko tōki i wharekai. Ko tā hora whuki tau ai te ahone ki te bechamel, kai mahani whukulahonga ko taku i atona nai, e whakaonga i te creme fraiche mo te whoi moa mo ka hoko tō gratin. E iei hona kehe, e tupu ai lewa la ta au whakaonga i tū mau i te konga ai, o tāwhito la mo ka kuhoko lewa tōna temi moho, te kakano whuki au o te gratin. Ki au ia e langita tau pe, ko te mea pe a more au whakaonga i te fuai moa, he hange te manu popo ai te gratin i te foi moa. Ko ia ai. Kai koe la ai kanolele i ange. Ki au whuki au kanolele i ange au i tōna ia whai aki a te bechamel. Mo te creme fresh pe ia, a te a san i a te more ia i a te foi moa. Ko te whakatahi te o ingredient furi ki he, ai mai mo te toi ai mai pe mo te lardon whakatahi ki loto, he ta o ia mo. Whea, silo. Potilo i pe na pipiki a te... Me wherake ke whai au fwoi pā e whia. E pātoru. Fwoi pā toru? Fwoi pātoru i te u. Alele nai whetu. Ale vai e, ko me whalahi. Tarima te. Keme. Te. Tau porsi whetu. Ana. Ana. Ani pe ta ore va. Ka ngai pe ta tu formasi.
Ko te mele whiki ani, ko toka le lele vai, kei te peka tona ai ki te lato ngutu umu. Ko ia ia whetu. Ka ko te ngutu umu whiki, ko fuala tau Ko whakavela. si whakavela ia. Me ke whakavela la, ko whakafuafua ko minuta e fia e whakavela whakatomu ai. Hangela hongo furumani ma. Ka ngalewa ani ka inga ko tō muri mai ka tau oro whakamohoi e tato uki kuka. Ana. Ko ni tere kua mohore vai e te taki i gratin, tona tō taule kareka whuki he kua pangila ngila, mai longa whuki e tona kana o le lei. Ka e ke whakafuafua la ko minuta e fia, e whiara tona tuku ai te ratongutu umu, ke hoki whenei lewa whuki la. E vailua I hola pe ia ko o si moho ia te mea gratai. Kua tonu lai ke tau ai tātou te hiwa ai apasi, ahi ko he amoni e kanorelei. Kanorelei, ei. Alors? Ke mo ni anga peki ilo ia a tu whae. Mo le la ke he paralau ke whai atu ka inga. Ka ke no foi tō api e ke ware te tai kuka ani, e whera peta hau ki te whawhine ani ke na teu i atu. Ia te ukonga ia a ke loto ki ai, pēr mo manako ki ai. Sio pē la ma au sio I tau televisio, kai tuku kau kai maa tāua, hoki tātou e whakatahe mai, I te waha ka hau. Whai ki ai whetu, mau ko e ka sisi o mātou.